Stigao je do Amerike skoro 500 godina pre Kolumba, a skoro niko ne zna za njega. Rođen je na Grenlandu, a njegov otac osnovao je prva naselja na Grenlandu. Bio je istraživač i majstor brodogradnje. Njegovi brodovi mogli su da pređu stotine kilometara po otvorenom moru, koristeći sunce, zvezde i posebne kristale poznate kao sunčevi kameni. Godine 1000. stigao je do Kanade, gdje je osnovao prvo evropsko naselje u Americi, poznato kao Vinland. U Vinland donosio je stoku, seme biljaka, oruđe i hranu. Pokušali su da osnuju prvu evropsku farmu u Novom svetu. Bio je prvi istraživač za kog se zna da je ušao u kontakt sa domorodcima Severne Amerike. Zabeleženo je da su ga smatrali moćnim i hrabrim čovjekom. Jednom je spasio svog brata od brodoloma, izvukavši ga iz lednih voda Atlantika, pokazavši neverovatnu veštinu navigacije. Malo ko zna da su njegova putovanja oblikovala rute kasnijih evropskih istraživača, iako istorija gotovo zaboravila njegovo ime, a zvao se Leif Erikson.